Turabasuje inshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, uri umwanya makuru mu Kinyarwanda twabateguriye, tubakazimura amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Imikino ya gisirikari yaberaga mu Rwanda yasojwe kuri uyu wa gatatu, aho ikipe ya Ulinzi Stars yari ihagarariye igihugu cya Kenya yatwaye igikombe mu mupira w'amaguru. Mu mujyi wa Kigali abaturage baravuga ko kuri ubu ibirayi bisigaye birya umugabo bigasiba undi, bityo ngo hakaba hari abamaze gusezerera kuri iki kiribwa. Umusore uzwi ku izina rya Jean Twagirimana ufite ubumuga bw'amaboko akaba yandikisha amano, kuri ubu arangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'uburezi. Muri aya makuru turaza no kwerekeza hanze y'imipaka y'u Rwanda mu gihugu cya Maroc. Inzego zishinzwe umutekano zataye muri yombi abantu bane bakekwaho gukorana bya hafi n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Ikaze amakuru ku buryo burambuye mugiye kwizwa nanjye Bienvenue Damtus mfatanije na Fideliza Imbuto. Tore hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali abaturage baravuga ko hangwa ibirayi bisigaye birya umugabo bigasiba undi, bityo ngo hakaba hari abamaze gusezerera kuri iki gihingwa gisanzwe cyera mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu burengerazuba bw'igihugu. Jean Pierre Kagabo. Muri imwe muri restaurant zo mu mujyi wa Kigali ni amasaha yo gufata amafunguro ya saa sita. Abantu bashobora kwiyarura ibiribwa bitandukanye, ariko ku ifiriti hari ikitonderwa. Umukozi w'i restaurant arakurikirana ko hatagira uyarurira ifiriti yita nyinshi, ibintu byari bisanzwe bimenyerewe ku nyama gusa. Impamvu igiciro cy'ibirayi ngo cyaratumbagiye cyane mu buryo butigeze bubaho muri Kigali. Ibirayi nibyo bisigaye bihenze kurenza inyama. Ibirayi bisigaye bigura 350. Rero tuba turi hano kugira ngo tubiganize abakiriya bacu babashe kubyumva ko ibintu byahenze. Nyabugogo hamwe mu ho bicururizwa, abacuruzi b'ibirayi nabo baravuga ko kuzamuka kw'igiciro cyabyo byabagizeho ingaruka uko ngo abaguzi babo bagabanutse. Nk'ubu ngubu tukwiye ducuruza abantu bajyana mu ntara zitera mu ibirayi. Niba aje akandangura ibirayi ku mafaranga 300, arambya ngo ndashyiraho transport ibijyana tuvuge mu Mutara, iranyishyuza 20, ibaye 320. Ese ndageza mu Mutara ikiro cyagaze 320, wa muturage abakiriye se kibibaho. Byazamutse igiciro bitewe n'amakusanirizo ari Gisenyi. Noneho hari amafaranga asigara mu ikusanirizo, amafaranga 15. Nuvuga ngo 15% ni ikindi giciro kiba kiyongereyeho ku modoka kugira ngo n'ibiciro bya hano bibashe kuzamuka. Ayo mafaranga niyo yakabaye deparasoma, none ntabwo aba deparasoma kuko asigara ahaje. Ibyo kuba igiciro cy'ibirayi byarazamuwe no kuba abahinzi basigaye babigurisha binyuze mu makusanyirizo byatewe utwatsi n'umuyobozi wa Chambre y'ubuhinzi mu rugaga rw'abikora mu Rwanda, Murebwayire Christine. Abantu benshi bagenda babeshya ngo nukuri ko hagiyemo ngo amakusanyirizo, ntago ari byo, ahubwo ni imihindagurikire y'ikirere. Imvura nyinshi yaguye mu gihe cy'itumba ngo yishe ibirayi byari byahinzwe, hanyuma hakurikiraho izuba rikaze ritatuma ibirayi byera ku buryo bushimishije. Ibi ni ibitangazwa n'umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi mu Rwanda, akaba n'umutubuzi wabyo Nzabarinda Isaka, unagaragaza izamuka rikabije ry'imbuto y'ibirayi nk'impamvu ikomeye ituma ibirayi bikosha ku isoko. Kuko kubera yuko imbuto ihenze cyane, abahinzi benshi ntabwo bitabiriye benshi ntabwo bahinze. Ubu ikiro cy'imbuto y'ibirayi kigeze ku mafaranga 550 ku isoko hanze, mbere icyahagarara ku mafaranga 300. Izo mpamvu zose nizo zituma bamwe mu banyakigali bemeza ko ubungu ibirayi biryo wifite mu gihe byari bisanzwe ari ifunguro rya benshi. Ibirayi bitewe nuko abana babikunda turya ibiro 5. Ubwo se wajya gutanga 1750 cy'ibiro 5, wagombye guhahamo ibiryo byo kurya saa sita na nijoro. Turya ibishobotse nyine bishobotse kugira ngo tubeho. Tukarya umuceri, tukarya kawunga, tukarya igitoki, tukarya ibijumba. Ujya muri resitora ugasanga batonze umurongo, bakakubwira ati reka ibintu byarakomeye ibirayi byarahenze, bakagukubita icyo gitoki biteka ibirayi byahenze biranubibona, kandi ibirayi bimwe birarya umugabo bigasiba undi. Bamwe mu bitegereje uburyo igiciro cy'ibirayi kivuye ku mafaranga atagera kuri 200 ku kilo kikaba kirenze 300 mu gihe gito, bagira impungenge yuko ibirayi byaba bitazagaruka ku meza y'abafite amikoro make. Ariko umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi Tony Nsanganira we yemeza ko igisubizo gihamye gishingiye ukongera umusaruro. Kuzamuka kw'igiciro hari n'igihe bishobora kuba bituruka mu kuba umusaruro ushobora kuba ukunzwe no ku isoko ryo hanze, mu gihugu umusaruro ukaba utaboneka uhagije. Icyo ngarukaho nuko dukeneye umusaruro mwinshi urenze uwo dufite uyu munsi. Nicyo gisubizo cyonyine kizatuma
n'icyo giciro kirushaho kugenda kigabanuka. Gusesengura uruhererekana inyongeragaciro rw'ubuhinzi bw'ibirayi no kuzamuka kw'igiciro cyabyo birasaba ubushakashatsi, ariko ahandi hari ihurizo nuko imiturire igenda isezera mu buryo cyangwa buriya ubuhinzi muri rusange n'ubw'ibirayi by'umwihariko. Muri resitora zimwe na zimwe ukunze kuhasanga umukumirizi kugira ngo hatagira umuntu yarurira inyama nyinshi, ariko ubu rero bitangiye guhinduka, basigaye bagara ku ifiriti kugira ngo umuntu atiyarurira ifiriti nyinshi, ibi ngo bigaterwa nuko igiciro cy'ibirayi cyazamutse. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Tukiri mu mujyi wa Kigali, bamwe mu basirikari bo mu bihugu bitandukanye bitabiriye imikino ya gisirikari ihuza amakipe y'ingabo azwiho byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, barishimira uburyo iyi mikino yagenze ndetse n'uburyo bakiriwe mu Rwanda. Ibi rero babitangaje ubwo hasuzwaga iri rushanwa yari imaze iminsi 10 ribera mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Boniface Somuremyi yarahatubereye. Imbyino zitandukanye zirimo n'akarasisi k'ingabo zigize ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ni bimwe mu byaranze umuhango wo gusoza ku mugaragaro irushanwa ry'imikino ya gisirikare ihuza amakipe y'ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yaberaga mu Rwanda. Bamwe mu basirikare bari bitabiriye iyi mikino bavuga ko ibasigiye byinshi birimo no gukomeza kugira ubufatanye mu guharanira amahoro muri Afurika. Tunashukuru tumefika Rwanda. Turashima cyane, twageze mu Rwanda twakirwa neza. Imikino yagenze neza, ariko icy'ingenzi ni ubucuti n'ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Afrika Mashariki. We conduct several activities. Twabonye ibikorwa bitandukanye, bimwe muri byo biri hano i Kigali, ibindi biri hanze yayo, nk'ibijyanye n'umuco ndetse n'ahantu heza h'ubukerarugendo. VIP tours. Ubwo yasozaga irushanwa ku mugaragaro, Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe yashimye ubwitange bw'ingabo z'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse anashimira abagize uruhare mu gutegura aya marushanwa. Thank you very much for your unwavering support. Ndabashimira ku bwitange mwagaragaje mu mikino y'ingabo z'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Nk'uko mubizi, nta gikorwa na kimwe gishobora kugerwaho hatabaye ubufatanye mu kugitegura. Ndashimira itsinda ryateguye ibyo twabonye byose. Ndatekereza ko mwabonye umwanya wo kungurana ibitekerezo n'Abanyarwanda. Ni akanya keza ko kubatangariza ko imikino yaberaga hano mu Rwanda ifunzwe ku mugaragaro. Uretse ubutumwa bw'abayobozi barimo abaminisitiri n'abakuru b'ingabo mu bihugu byitabiriye imikino, bwagarutse ku kwishimira ubufatanye n'ubuvandimwe bishimangirwa n'iyi mikino ngarukamwaka. Uyu muhango wo kwisoza wanaranzwe no kururutsa amabendera y'ibihugu bigize umuryango wa EAC ndetse no kuyahuriza hamwe bisobanuye ubufatanye byagaragajwe n'ibendera ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Boniface Somuremyi, i Kigali. Mu makuru yerekeranye n'imyubakire umujyi wa Kigali uravuga ko ukeneye byibura kubakira amacumbi ajyanye n'igihe azwi nka apartment imiryango ibarirwa mu 300 kugira ngo mu mwaka wa 2022 abatuye mu mujyi wa Kigali bazabe batuye neza. Muri iyo miryango rero harimo ituye mu nzu zizasenywa cyangwa se inzu zikavugururwa kugira ngo zijyane n'igihe. Abaturage rero batandukanye bo mu mujyi wa Kigali bo babona iyi miturire yo kubaka ujya hejuru nk'igisubizo ku mikoreshereze inoze y'ubutaka, ariko bagahangayikishwa n'uburyo izo nzu zizwi nka paritoma zishobora guhenda ugereranije n'amikoro y'Abanyarwanda. Baritenyirije ubuso bw'umujyi wa Kigali bungana kilometero kare zigera kuri 730, ariko byibura kimwe cya kabiri cyawo niho hari ubutaka bushobora kubakwaho. Kubera ubwiyongere bw'abaturage n'abashaka kuba mu mujyi, leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zijyanye no kubaka imiturirwa cyangwa inyubako z'amagorofa agerekeranye kugira ngo abaturage babone aho batura ari benshi ku buso buto bw'ubutaka. Mu nyigo yakozwe mu mwaka wa 2012 n'umujyi wa Kigali yagaragaje ko imiryango igera ku 344 ari ikeneye kubakirwa kugira ngo mu mwaka wa 2022 izabe ituye neza. Ibyo bigasobanura ko mu mwaka byibura imiryango 30 igomba kubakirwa. Fred Mugisha, umuyobozi w'ishami rishinzwe imyubakire n'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali, avuga ko mu kubaka inyubako zitandukanye bakurikiza ibyiciro by'abaturage. Ibyo 30 ku mwaka birimo amazu ya kategori zitandukanye. Hariho amazu y'amapartoma, hariho amazu yo nakwita aciriritse cyangwa se affordable housing, ndetse twagiye tureba muri kategori z'Abanyarwanda batandukanye mu mikoro y'abatandukanye kugira ngo byaba 30 ku mwaka tuzabibone, ariko biri muri za kategori ya mikoro atandukanye y'Abanyarwanda. Ku rundi ruhande ariko bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali n'abawugendamo bavuga ko iyo gahunda yo kubaka imiturirwa y'amacumbi ariko bajyangayikishijwe n'ibiciro by'izo nzu zubakwa bitajyanye n'amikoro. Impungenge zirahari, ariko ni kuri babandi baciriritse bazajya bagenda bajya mu mazu asanzwe yandi aciriritse ari hasi, ariko mu rwego rwa buri muntu ukurikije n'ubushobozi n'umushahara akorera azajya mu mazu nawe akurikije umutungo, ntabwo
bijya mu rwego rwo hejuru. Niba iri terambere rijyanye n'amazu ubona ko bigenda amazu y'ubucuruzi, amazu yo gukoreramo ariko ugenda yiyongera, mu gihe kidatinze n'ibijyanye n'amazu y'amacumbi nayo urareba ugasanga bizaza vuba cyane. Urebye mu Rwanda turi mu bihugu byo muri Afurika bifite densité nini, aho usanga nta butaka bwinshi buhari. Turi no mu bihugu biri kugenda igiciro cy'ubutaka kuri metero kare kigenda kizamuka cyane. Iyo politike ni nziza, ni politike yo gutuza abantu mu apartment, ariko iyo urebye mu muco nyarwanda sinzi ko abantu benshi bazabyitabira, ko abanyarwanda dukunda ibipangu binini, aho ufitemo jardin, ufite amazu yo hanze, ufitemo ahantu wakira abashyitsi hanze, donc ukaba mu gipangu cya wenyine. Amapartement urebye configuration yayo sinzi ko mu muco nyarwanda bizaza vuba. Noneho akiyongera icyo ngicyo wari uvuze cy'ibiciro biri hejuru. Urebye salaire ziri hano hanze abantu bakora agari, nibaza ko abanyarwanda ntabwo bashobora kubyumva neza bitewe n'umuco nano bitewe n'ubushobozi bwabo, ariko nibaza ko imyaka izagenda iza ibiciro bizagenda bimanuka, ko apartment z'abanyinshi bindi ibiciro bizagenda bimanuka bya loyer. Byazakunda kubera ko nta wanga ibyiza keretse kubibura, kandi barimo barabidutegurira tuzaba tubifite cyane ko bizaba binaciriritse. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwovuga ko no mu bindi bibandaho ari ukureba ko no mu nyubako zubakwa hagomba kuba harimo iziciriritse zijyanye n'amikoro ya buri cyiciro, bakizera ko gahunda yo kubakira imiryango izagerwaho. Leta ifite ubushake cyangwa se irimo gufatanya n'abafatanyabikorwa kugira ngo irebe ufite gahunda yo kubaka affordable homes imuhe ibikorwa rekomezo by'ibanze kugira ngo bya biciro azagurisha abanyarwanda abanyakigali bigabanuke. Leta nayo irimo gufasha abanyarwanda ndetse ifatanya n'abafatanyabikorwa kugira ngo zanzu dushaka koko tuzigeho mu gihe cya vuba. Mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali hari uduce dutandukanye tuzubakwamo inzu zigerekeranye ndende, harimo nka Kicukiro mu gace kitwa Ziniya, ku Gisozi ruguru ya kaminuza yigenga ya Kigali ULK, ndetse no mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Plateau n'ahandi hatandukanye. Martin Nyirijabo, i Kigali. Ubeje gukurikira amakuru mugezweho na televiziyo y'u Rwanda, mushobora kandi kudukurikirana kuri DSTV kuri chaîne ya 299 cyangwa se mukadukurikirana ku rubuga rwacu rwa internet rwa twagezeho n'andi makuru twabateguriye harimo n'aya akurikira. Abakozi b'ibigo bifite aho bihurira n'isoko ry'imari n'imigabane barishimira ko ryatumye babona akazi bakanahungukira ubumenyi mu myaka 5 rimaze rikora mu Rwanda. Bamwe mu bacuruzi b'imyaka bari ngo ntibumva impamvu aho bakorera ubuyobozi urimo kuhafunga bukareka abacuruzi ibindi kandi bakorera ahantu hamwe. Umukino usoza amarushanwa y'imikino ya gisirikare mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba warangiye u Rwanda rutsinze Tanzania igitego 1-0. Umwongereza witwa John Kahn yiyemeje kuzenguruka u Rwanda yirukana n'amaguru agamije gukusanya inkunga izafasha abarwiyemezamirimo bakiri bato b'Abanyarwanda. Mu makuru yerekeranye n'ubukungu, mu gihe ubucuruzi ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda bumaze imyaka 5, abakozi b'ibigo bitandukanye bafite aho bahurira n'iri soko abarishimira ko ryatumye babona akazi bakanahungukira ubumenyi butandukanye. Emmanuel Ruzigamaza Santora yavuganye nabo. Isaa 3 z'igitondo nibwo ubucuruzi ku isoko ry'imari n'imigabane butangira. Nkuko bisanzwe nyuma y'inzogera hakurikira uruhererekane rw'amagambo y'abahuza bavuga nk'abacuranwa amagambo. Uko si guterana amagambo ahubwo ni gutanguranwa umwanya wa mbere ugura cyangwa ugurisha imigabane n'impapuro z'agaciro. Wumviswe mbere, ibyo byandikwa mbere. Ibyo aba bahuza ku isoko ry'imari n'imigabane bavuga biba bihagarariye ibyifuzo by'abashoramari bikandikwa ku rubaho. Nubwo ubu bucuruzi butarangiriye aha, urugero imibare y'ibanze y'uyu munsi irerekana ko hacuruzwa impapuro mvunjwafaranga zifite agaciro kangana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 17,800. Kuva isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda ryatangira, Celestin Rwabukumba ukuriye iri soko iyo rigereranyije n'andi yo mu karere asanga umuvuduko rizamukiraho uri hejuru. Aha abarigereranya n'isoko rya Nairobi ryatangiye mu myaka za 50 ndetse na ya Uganda na Tanzania amaze imyaka irenga 20 ashinzwe. Isoko rirakura nk'uko mubona, murabona abasore n'inkumi bari hano. Kera tutangira, kera hari igihe habagura umwe
nta n'umuntu uhari wundi cyangwa se muri babiri mu Rwanda nabyo n'amategeko n'ibindi byose ariko ngubu aba basore mbona ko nta basore bo b'abanyarwanda n'inkumi barimo bakora mu isoko kandi hari n'abapatro babo bataba baje gucuruza ahangaha hakaba n'abasigaye mu bakora ibindi no kuvuga ngo n'akazi ubwabyo konyine katangiye kuba kenshi hari mu mabanki n'izindi serivisi zishamikiye ku isoko ry'imari n'imigabane bitari ibyo kugura no kugurisha gusa. Abo basore n'inkumi Rwabukumba komojeho baba bahagarariye ibigo by'abahuza nabo ubwabo bavuga ko gukorera kuri iri soko bizabazamura ubwabo mu rwego rw'ubumenyi bikanafasha imiryango yabo. Ikintu isoko ryamariye ntabwo ko ndangiza kwiga kaminuza nagerageje kumva uko isoko rikora gerageza gushaka ibigo by'abahuza aho iki cyanjye nagiye gusabamo icyo bita internship biza kungezaho mbonamo n'akazi. Urabizi mu minsi ishize urubyiruko rwagiye ruhura ikibazo cyo kubona akazi. Icyo gihe nta bumenyi nari mfiteho kuko byatangiye ari nk'ibintu by'ibiraka none nyuma nza kugenda mbikunda birangira n'ubundi mbonye amakazi. Ni ibintu birimo birakura muri kino gihugu ndetse binakundwa muri rusange ku buryo iyo ndi kubikora mba numva ari akazi kanshimishije. Ubwo rero byampaye amahirwe yo kuba nakora nkabonamo akazi nkibeshaho nyishyurira ishuri bimfasha n'umuryango wanjye kuko ntago wari umuntu wanjye bagira icyo babura mfite akazi byaramfashije cyane. Aho ngeze ahangaha uretse kuba narabonye umurimo nkaba nshobora gusevinga mbere iyo mbimenya mbere nari kuba wenda narasevinze kuri ya make nari mfite muri kaminuza bya bitanu mu rugo bampaga bya jade poche nkamenya ko ndi bukureho 1000 cyo kubika. Ubu ngubu aho ngeze ahangaha gusevinga nza akamaro kabyo ndi cyo bifasha. Ubu ngubu rero kuba ntarabimenye imbere ndabyishoza. Izi mpinduka zerekana kwaguka ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda zigaragarira n'ijisho urebye aho ubucuruzi bukorerwa ugereranyije nuko hari hameze mu gihe cyatambutse. Biteganyijwe ko mu gihe kiri imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ari ryo rizajya ryifashishwa muri ubu bucuruzi aho kwandika ku kibaho nk'uko bimeze ubu. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali. Mwene makuru twabateguririkiranye n'ubukungu bamwe mu bacuruzi b'imyaka muri Nyabugogo ngo ntibumva ukuntu bafungirwaho bakorera naho bagenzi babo bakikomereza gukora ndetse n'ubucuruzi bwabo nta nkomyi kandi bakorera ahantu hamwe. Jean Pierre Kagabo. Bamwe mu badandaza b'ibirayi n'ibinyamisogwe mu maduka ari ku nkengero z'umuhanda wa Poilu Nyabugogo mu mujyi wa Kigali barinubira igikorwa cy'ubuyobozi bw'ibanze cyo kubafungiraho bakorera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabugogo ari kumwe na Daso bavuga ku muryango bajya kundi bagasiga bawufunze mu gitondo cyo kuwa kabiri. Ikibazo kimhangakisha umunsi nicyo kukubwira ngo va mu soko ujye kwicara bakingiranye umutungo wawe sunu wawe n'uwa banke ibirayi biborera iminsi 2-3 amazi zabayatembye hanze kandi nyenga sohoka hakinjira mundi muntu. Je ku rugero rwanje je mfite abana 10 ni ishuri ngaburira bari ku mutwe wanje uretse nabo bana naba bose barahangaha n'abana batunzwe n'ikirayi imba naranguye nkazana hangaha. Icyo gihe nimba bankingiye bakaba bankuye ahangaha batambwira ngo jya ahangaha ni ikibazo bitabo kuva mu mihanda tufate natwe amasenda dukore nk'abandi tubashe gutunga imiryango yacu. Ubu se murabona turi bubigenze gute turikorera ibitabo tubishyira abana ibintu babifungiranye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Ruzima John yemeje ko abo bacuruzi bakoranye inama n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bagahabwa n'igihe ntarengwa cyo kuba bimutse igihe cyaje no kongerwa ariko yirinze kuvuga impamvu ituma bimurwa gusa ashimangira ko urwego rwashyize mu bikorwa icyemezo cy'umujyi wa Kigali. Uyu munsi nibwo twamanutse nk'ubuyobozi bw'umurenge turabafungira kugira ngo twimplementinge icyemezo cyangwa decision yafashwe n'umujyi wa Kigali. N'ubuyobozi bw'ibanze mu murenge wa Muhima bwirinze gutangaza impamvu y'imurwa ryabo bari abacuruzi b'abadandaza ntibakozwe impamvu zo gufungirwa imiryango y'aho bakorera. Impamvu batubwira ni impamvu idafatika. Impamvu nkubwira ko idafatika batubwira yuko wari mu biza. Niko bavuga ko ari mu biza. Kandi muri ibyo biza umuntu arasohoka bakinjiza mundi. Nkibaza se ibyo biza niba ari mu mazi ayo mazi azaza agatwara ibirayi agasigasima nayo mazi ni impamvu idasobanutse. None rero ikintu gituma batwimura batubwira ngo ntitujye gukorera ku murindi ni ukuranguza gusa mbega nta detayi haba. Reba nk'ubu dufite amafaranga y'inguzanyo z'abandi ubu se ko badufungiranye tuzishyura iki? Uretse abacuruzi b'ibirayi n'ibishyimbo abaturanyi babo bacuruza ifu y'ibigori n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bo bakomeje kwikorera akazi kabo nk'uko bisanzwe.
oya twebwe batubwiye ntabwo badufungira abakora iki abacuruza akawunga bafungira ibishyimbo. twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kuri iki kibazo ariko umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu Busabizwa Parfait atubwira ko twakoresha ibyo twatangarijwe n'ubuyobozi bw'umurenge byagaragara ko bituzuye akazaba aribwo agira icyo adutangariza. Mu minsi ishize bamwe mu baranguza imyaka bakoreraga Inyabugogo bimukiye mu isoko rya kijyambere biyubakiye ku Murindi, hakaba hari abibaza ko gufungira bari abadandaza byafitanye isano nubwo bemeza ko batakagombye gufatwa kimwe nabo bita bakire bimukiye ku Murindi nyuma yo kuzuza y'amagorofa. Ngo ntibumva ukuntu abahoze bacururiza ku Gataro bubakiyeho gukorera maze bo bagafungirwa aho bakoreraga bateretswe n'ahandi bajya. Hamwe mu hacururizwa imyaka muri Nyabugogo aho abacuruzi bato bacuruza ku kiro imyaka itandukanye barigunze, baravuga yuko inzu zabo zafunzwe badashobora gukora ubucuruzi, bakibaza ahazaza habo. Iki nicyo ubuyobozi bukwiye kubasobanurira kugira ngo ko ahazaza habo harusheho kuba heza nkuko bahifurizwa n'igihugu cyabo. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Tuvuye mu mujyi wa Kigali twerekeza mu ntara y'Iburasirazuba, abatuye mu karere ka Kirehe barasabwa kurushaho kwitsa ku gihingwa cya kawa kuko ari kimwe mu byinjiriza igihugu amadevize, ndetse n'umuhinzi akabyungukiramo. Rero n'umwe mu butumwa bwatanzwe n'ikigo NAEB gishinzwe kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi, ubwo bifatanyaga n'abahinzi bo mu mirimo y'igihembwe cyo kwita kuri kawa, hanatangizwe icyumweru cyo kwita kuri kawa. Umunyamakuru wacu Alex Namahoro atubereye mu ntara y'Iburasirazuba. Mu murima uri mu murenge wa Musaza mu kagari ka Musaza niho hahuriye abahinzi ba kawa n'abayobozi batandukanye, hakaba hari hagamijwe kunganira abaturage mu bikorwa byo kwita kuri iki gihingwa cya kawa. Iki ni igihembwe cya kawa gitangirana n'ukwezi kwa gatandatu kikarangirana no kwa munani, hagamijwe ko ibiti byasaruwe bitegurwa neza mbere yuko bizana urundi rurabo. Gusasira, gukata, isuku yose yakagombye kuba yakozwe bitarenze uku kwezi kwa munani. Ngira ngo impamvu muranayibona ku cyumweru ahajojobye akavura gake, none murabona ukuntu ururabo rwatangiye guheregeta rwazamutse. Urabona icyumweru gitaha wajyamo gukata ukamenya ishami ry'uri bukate n'iryo uri bureke, ugeramo wasanga akarabo katangiye kuza ukarutinya ukabona nturi bukorewe, kandi icyo gihe ntabwo ububitsi bizatanga umusaruro. Uyu wahawe umuganda kimwe na bagenzi be baravuga ko bashingiye ku ntambwe yamaze gutezwa n'iki gihingwa mu bukungu badashobora kurebera kawa yangirika, bakaba bafite umuhigo wo kuyishoraho imbaraga, umwanya n'amafaranga. Mfite amazu y'ubucuruzi nagiye nubaka kubera nyikuye muri izi kawa, ubu mfite amazu ane nkodesha, abana banjye bajya ku ishuri nta kibazo, mfite inka. Nicyo gihingwa cy'iterambere kizana amadolari, amadovize n'iki, nta bindi bintu by'u Rwanda bikunda kwambuka cyane. N'ubu ngubu ndimo nkuramo akiri k'ibice kasigayemo ko. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi Ambassador Bill Kayonga avuga ko igikorwa nk'iki kigamije gukangurira abahinzi ngo barusheho kwita kuri kawa, dore ko cyari igihingwa cyiza imbere mu byoherezwa mu mahanga kandi kikazana ubukungu mu gihugu. Twohereza hafi toni 20,000 ku mwaka, bikinjiza hafi miliyoni zirenga 70 z'amadolari ku mwaka. Dusubire mu mikorere myiza y'ikawa, ibikenewe gukorwa n'iki: kuyisasira, kuyikomera, ndetse no gukurikirana kureba niba hariho udukoko twangiza ibiti bya kawa. Ibi byose kubikora ni ukongera gukundisha abahinzi b'ikawa iki gihingwa cy'ikawa, ariko nanone kureba uburyo twakongera umusaruro waboneka ku giti cy'ikawa. Usibye ibikorwa byo gusasira no gukonora kawa zikuze, uyu munsi hanakozwe umuganda wo kuhira izikiri ntoya mu murenge wa Kigarama. Ibi no gutanga ubutumwa bushishikariza abaturage kwita kuri izi kawa, dore ko mu karere ka Kirehe ubu habarurwa kawa zikiri nto zitewe kuri hegitari zisaga 580 mu mirenge 6. Izi ni iziherutse guterwa, zinakurikiranwa n'urwego rw'inkeragutabara, zikaba zigomba gukomeza kwitabwaho n'abaturage ari nabo ba nyirazo nk'uko byashimangiwe mu biganiro byabahuje n'abayobozi. Alex Namahoro, Ikirehe. Mu makuru yerekeranye n'imibereho y'abaturage, umusore uzwi ku izina rya Jean Twagirimana ufite ubumuga bw'amaboko akaba yandikishije amano kuri ubu arangije icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'uburezi gusa, ariko uyu musore aravuga ko bagihura n'imbogamizi zo kutagirirwa icyizere ku isoko ry'umurimo. Irene Kimenyi. Jean Twagirimana ni umusore w'imyaka 31 wavukiye akaba anatuye mu karere ka Bugesera. Yavukanye ubumuga bw'amaboko bwaturutse ku kuba atarakuze nk'ibindi bice bigize umubiri, ndetse nta n'imbaraga afite yo kuba yagira icyo akora. Nubwo avuga ko yakuranye ubumuga,
ngo ntacyo byahungabanyije ku mitekerereze ye kuko yakuze akunda kwiga. Ibi byatumye ababyeyi bamushakishiriza hirya no hino uburyo yakwiga, maze birangira yigishijwe kwandika akoresheje amano. Ibyo gihe nari mutoya koko, nari mfite mu myaka 4, ntangira amashuri y'inshuke, ntangira gutyo babona ndaperforminga, ntangira primaire, ndazamuka gutyo kugeza kuri iyi saha. Byabaye akamenyero, iyo mfashe ikaramu ni nk'uko wayifata mu ntoki. Ariko byo gufata ikaramu mu kanwa, ariko biriza kungora, biragorana, bahindura bashyira ku mano, bita biza vuba vuba ku mano kurusha uko nari gukoresha umunwa. Twagirimana kuri ubu yandika akoresheje amano kuri mudasobwa, yaba izigendanwa laptop ndetse n'izitagendanwa desktop. Yandikisha kandi ikaramu bisanzwe, aho avuga ko hari n'indi mirimo myinshi yikorera akoresheje ibirenge, harimo no kwiyogereza amenyo. Twagirimana kuri ubu asoje icyiciro cya 3 cya kaminuza masters mu bijyanye n'uburezi budaheza inclusive education muri kaminuza iri mu Rwanda Nairobi. Cyokora kugira ngo ashobore kwandikisha amano bimusaba kuva i Bugesera aho atuye akaza muri kaminuza y'u Rwanda College y'uburezi Kigali, aho asanga ibikoresho byabugenewe mu ikoranabuhanga rya internet. Aha ni naho hera avuga ko nubwo akazi kabuze ngo na gake kaboneka, biracyagoye abafite ubumuga gushyira mu bikorwa ubumenyi bize. Kurangiza amashuri ukabona akazi, uri umuntu ufite ubumuga ukeneye izindi facilities, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Urugero yenda nigeze gukora ikizamini cy'akazi n'ahantu mvuka, abantu banzi bagombaga kuba bazi ko nshobora kuba nakenera facilities, ndetse turanabiganira. Ariko naje gutangazwa nuko umwe muri bo kandi ukora mu bintu by'uburezi yavuze ngo aranzi niga muri segonderi ngo nshobora gukora ikizamini hamwe n'abandi nicaye muri pupitre. Icyo kintu nacyo nakibitsa ahantu, numva ko nk'abantu bashinzwe uburezi, noneho ngaruka kuri ba bana barumuna banjye bari kwiga ubwo burezi bw'aho hantu, ndavuga nti ibibazo nahuye nabyo byanze bikunze hari abana bagihura nabyo. Evariste Karangwa ukuriye ishami ritegura abarimu bazigisha abafite ubumuga, avuga ko imbogamizi Jean Twagirimana ahura nazo azisangiye na bagenzi be batari bake. Buri mwana ufite ubumuga aba afite bariyeri ahura nayo, kugira ngo abashe kwiga iyo bariyeri bivanaho. We rero bariyeri yagaragazaga niyo gusoma no kwandika n'imyifatire bwite, yabihe ari muri dortoir cyangwa ahandi. Mwabonye ko atiga kimwe n'abandi, adakora kimwe n'abandi. Byagombaye guhinduka kugira ngo abashe kwiga kandi arangize neza nta bibazo afite. Twagirimana avuga ko kugeza ubu nta kato yahura nako, agasanga ikibazo nyamukuru cyabangamiye abafite ubumuga gishingiye ku bikoresho bidapfa kuboneka cyangwa se byaboneka bikaba bihenze. Ibi bikaba bigira ingaruka ku myigire yabo, aho imibare ya kaminuza y'u Rwanda yerekana ko mu mwaka ushize abanyeshuri bari bafite ubumuga babarirwaga muri 426. Irene Kimenyi, Televiziyo Rwanda i Kigali. Tukivuga ku makuru yerekeranye n'imibereho y'abaturage, bamwe mu baturage bagituye mu manegeka mu karere ka Rulindo baravuga ko bafite impungenge z'imvura igiye kuzagwa, ikabasanga rero mu manegeka. Ariko kandi ubuyobozi bw'ako karere ahubwo bukavuga ko ikibazo cy'imiturire kiri mu byo bashyize imbere mu mihigo yabo y'uyu mwaka. Bosco Kwizera. Muri iki gihe imvura isa naho itangiye kugwa, hari bamwe mu baturage bagituye manegeka bafite impungenge. Umusaza Kaniga Alexandre w'imyaka 74 avuga ko atuye manegeka, namubajije impamvu atayimuka ngo asanga abandi mu midugudu. Gushaka ikibanza mu mudugudu kugira ngo uzakibone nabwo ni ikibazo, kubera ubukene mbese urabona ikibanza kiragurwa n'isakaro riragurwa, aho rero niho hari ikibazo. Mubajije uko bizamugendekera, uko bizagenda no gutegereza nyine uko Imana izabigena, nta kundi. Umubyeyi wacu amura muri Nyakatsi birangiza. Uyu mudamu yagize amahirwe ahabwa inkunga n'umukuru w'igihugu yo kuva manegeka ndetse no muri Nyakatsi nk'uko abivuga. Ubu umuhiga afitiwe mu rugo ngo no guteza imbere umuryango we. Ahubwo uzanshimirire umubyeyi wacu Perezida Kagame wagize kugira ngo adutekerereze abe mwatwe tutishoboye abashe kudukorera ibyo bintu byiza cyane. Nuko nawe nabona sinabona ikintu namukorera, azahoreho uzamubwire ngo uzagume kuri iyo ngoma rwose uzahoreho.
mu ntangiriro z'umwaka imibare y'akarere ka Rulindo yagaragazaga ko imiryango isaga 10,000 yari gituye nabi harimo no mu manegeka ndetse no muri murenge wa Shyorongi gusa habarurwa ingo zigera kuri 600 zigituye mu manegeka. Gukangurira abaturage gutura mu midugudu. Ubwo abanyamagashiko bikorwa imirenge yose igize akarere ka Rulindo bahigiraga imbere y'umuyobozi w'akarere, gahunda yo gutuza abaturage mu midugudu nayo bayikomojeho. Kayiranga Emmanuel ni umuyobozi w'akarere. Ubu noneho guhajega turi muri gahunda y'umudugudu w'icyitegererezo, nayo ni gahunda nshyashya ndetse na gahunda y'amashanyarazi kuri bose. Ntago babivuzeho cyane nk'uko babivuze, ariko biri muri gahunda tugiye gutangira gukora. Turimo gushishikariza n'abantu, ahubwo n'ubu ngubu tuvugana hari abakozi bagiye kuri tele, ku buryo ari ikintu kizaba ahubwo kiza cyane muri gahunda y'amashanyarazi kuri bose, ku buryo 2017 ejo bundi abaturage nibura 70% azabacana. Umurenge wa Bushoki, Kinihira na Shyorongi niyo yaje kwisonga mirenge yazamuriye rimwe inkingi zose nta nimwe isigaye inyuma. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rulindo yabibukije ko akarere kigeze kuza kwisonga mu turere 30 mihigo, asaba buri wese kugira uruhare rukomeye mu kwesa imihigo basinyiye. Umuyobozi w'akarere yasubiye kuri bimwe bikigaragaramo intege nke nko muri gahunda ya VUP, ubudehe, girinka, sako n'izindi. Abagira inama yo kwikosora no gushyiramo imbaraga kugira ngo izo gahunda zigende neza. Gukwirakwiza amazi meza, imihanda, amashanyarazi, ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere, isuku n'ibindi byinshi biri mu bikubiye muri iyo mihigo basinyiye. Harabura igihe gito ngo abayobozi b'uturere twose bahigurire imbere y'umukuru w'igihugu ndetse banahige imihigo mishya ya 2016-2017. Kwizera Bosco, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Rulindo. Makuru yerekeranye n'imikino, ikipe y'ingabo za Kenya niyo yegukanye igikombe muri football mu mikino ihuza ingabo z'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba yaberaga i Kigali. Nubwo rero ikipe y'ingabo z'u Rwanda yari yatsinze ya Tanzania igitego 1-0, ntibyahesheje amahirwe yo kwegukana iki gikombe kuko Kenya ariyo yariri imbere n'ibitego byinshi kurusha izindi kipe. Boniface Umuremyi yarahatubereye. Ni umukino utari woroheye ikipe y'ingabo z'u Rwanda kuko yasabwaga ikinyuranyo cy'ibitego 2 kugira ngo yegukane igikombe. Ibi rero byatumye amakipe yombi yaba Tanzania ndetse n'u Rwanda agaragaza ishyaka ryinshi kugira ngo hagaragare itsinda, maze ku munota 35 Usengimana Faustin abayinjije igitego. Igice cya mbere kirangira ikipe y'ingabo z'u Rwanda hari yiri imbere n'igitego 1 bwa Tanzania. Amatsiko yari menshi mu gice cya kabiri, hibazwa uko biza kurangira. Amakipe yombi yakomeje gushyiramo ingufu ariko ntihagire igihinduka, maze umukino urangira ikipe y'u Rwanda itsinze igitego 1 bwa Tanzania. Ibi byaje gutuma ikipe ya Kenya ariyo yegukana igikombe n'umudari wa zahabu kuko ariyo yazirushaga ibitego. U Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri ruhabwa umudari wa silver, Tanzania ya gatatu ihabwa umudari wa bronze, naho Uganda ya kane. Ni mu gihe kandi hanatanzwe n'ibikombe ku bakinnyi batandukanye, aho Mapata wa Kenya yahawe igikombe cy'umuzamu mwiza, Habyarimana Innocent ahabwa igikombe cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, naho Rusheshangoga yegukana igikombe cy'umukinnyi w'irushanwa. Boniface Sibomuremyi, i Kigali. Mu yandi makuru yerekeranye n'imikino, Umwongereza uzwi ku izina rya John Gunn ari mu Rwanda muri gahunda yo kuruzenguruka yiruka n'amaguru. Ni igikorwa rero ngo yatekereje agamije gukusanya inkunga izafasha guteza imbere ba rwiyemezamirimo bakiri bato b'Abanyarwanda ndetse no kuzamura imishinga yabo y'ubucuruzi. Rukundo Jean Baptiste. John Gunn ni Umwongereza w'imyaka 30 ukomoka mu mujyi wa Londres, ari nawo mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Yatangiriye gahunda yo kuzenguruka u Rwanda yiruka ku maguru tariki ya 2 z'uku kwezi kwa munani. Yayihereye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda wa Cyanika yerekeza mu karere ka Musanze. Kuri ubu amaze kwiruka kilometero bisaga 160 n'amaguru. We started in northern twatangiriye mu majyaruguru y'igihugu ku mupaka wa Uganda nko mu birometero 50 uvuye mu Ruhengeri, dukomeza ku Gisenyi, ubundi dukurikira inzira yo ku nkombe y'uruzi rwa Nili aho byari bigoye cyane, ariko ahantu heza mu by'ukuri. Tunyura ku kiyaga cya Kivu twerekeza ku Kibuye, tukaba twari tumaze iminsi 3 mu rugendo ruva ku Kibuye tugaruka i Kigali. across back to Kigali. John Gunn avuga ko kimwe mu byatumye atangira urugendo ari urukundo yarakunze u Rwanda bitewe n'amateka yajyaga rwumvaho, bituma agira igitekerezo cyo gutangira igikorwa cyo gukusanya inkunga yo gufasha ba rwiyemezamirimo bakiri bato.
And I've always been passionate and fascinated. Nakomeje gushaka kumenya no kwiyumvamo urukundo rudasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda. Nagumye numva nshaka kuza mu Rwanda. Hanyuma nkora ubushakashatsi nsanga aha kwihangira imirimo byarateye imbere, bituma nkora umushinga wo gufasha abarwiyemezamirimo bakiri bato mu Rwanda. Kubera ko nkunda umukino wo kwiruka, numva naza kubikora mu Rwanda binyuze mu kuzenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda. Uyu mugabo uri kumwe n'abafotozi be avuga ko kimwe mu byamushimishije ari uguhura n'abarwiyemezamirimo bakiri bato, akari umuhati bagizeho gutangira kwihangira imirimo batangira ku gishoro gito. Anavuga ko yasanze bamwe mu banyamahanga n'abanyarwanda baba hanze hari igihe baruvuga uko rutari, akumva ari amahirwe yagize yo kwibonera igihugu cyashegeshejwe na jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 22 ishize kigeze kiyubaka. Big reason why I wanted to come to Rwanda and do this run as well, because back in London, tuvugishije ukuri, abantu hariya ntibazi byinshi ku Rwanda, ntibazi icyo baruvugaho. Ntekereza ko nishyira hanze igitabo cy'ibyo nabonye mu Rwanda, yaba kuri ba rwiyemezamirimo bakiri bato twahuye, nise kubereka ukuri ku Rwanda n'uburyo rukomeje gutera imbere, uburyo ari igihugu cyiza gifite byinshi cyakwereka Afurika n'isi. Kiri rero mu byatumye nza mu Rwanda kugira ngo nereke isi aho rugeze hatangaje. The awesome progress the country has made over the last 20 years, which has been absolutely incredible. Uyu mugabo usanzwe yiruka agamije kwishimisha mu gihugu akomokamo cy'Ubwongereza azasuza igikorwa cye cyo kuzenguruka u Rwanda n'amaguru ku itariki 22 Kanama uyu mwaka, ubwo azaba ageze ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda yirutsa kilometero 121. Ni nyuma y'igihe kingainga ukwezi azaba amaze mu Rwanda, azahita asubira iwabo yinjire muri gahunda zo gukusanya inkunga yo gufasha abarwiyemezamirimo bakiri bato bo mu Rwanda. Rukundo Jean Baptiste, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Naho uyoboye ikipe y'igihugu ihagarariye u Rwanda mu mikino ya Olympique haranyomoza ibyatangajwe na rumwe mu mbuga za internet rwavugaga ko ikipe y'u Rwanda iri ku rutonde rw'izahembwa kubera kwitwara neza mu bijyanye na discipline. Eri Maniraho avuga ko ayo makuru atayazi kandi ko bitashoboka ko ikipe yashyirwa ku rutonde rwo guhembwa abakinnyi bayo bose batarakina. Ngiye ayo makuru ntayo nzi, ni kandi igihembo ntabwo bakikubwira mbere kuko niba ari n'icya discipline ko turacyafite hafi iminsi 5, ubwo se umuntu yaguhembera discipline abazi uzagira ejo. Numva makuru kuva ntayo ndamenya, mu by'ukuri nta nubwo yafite ukuri kuko ntibaguhembera discipline igihe cyo kuba wahamye kitarangira. Ibyo byose numva ntarimo umuntu yaya. Natani byukusenge narakina mountain bike, azakina ku itariki 21 ndetse n'uwiragiye Ambroise uzakina kuri 21. Aba rero nibaza nkize mu nyurabwenge, nta muntu wavuga ngo azaguhembera discipline kuko ataramenya uko uzaba witwayeje. Uretse ko n'ubundi u Rwanda rutagira discipline mbi, uhagira discipline mbi ntihagarara igihugu, ariko rwose icyo gihembo wakivuze ni za nkuru nyine zidafite ishingiro njya mbona rimwe na rimwe zicaracara. Ku bijyanye rero n'abanyarwanda batarakina, Eri Maniraho ravuga ko bidashoboka ko batwara umudari wari wo wose bitewe n'imiterere y'amarushanwa muri iyi mikino ya Olympique. Ntabwo umudari bishoboka ko mu mikino Olympique ntabwo habamo tombora, ariko icyo dutegereje ni ukujya mu bantu bitwara neza, ni ukujya mu bantu bavuga bati u Rwanda rufite abakinnyi bakomeye ku buryo batera imbere mu gihe kiri imbere. Mu mikino Olympique nta tombora, nta marishansi ibaho, nta n'amahirwe aho ku buryo umuntu yatwara umudari. Abantu usanzwe hari abantu 50 bakurusha, bose ntiwabarusha mu mikino Olympique gusa. Kandi ino mikino umuntu aba yarayigiyemo hari urwego ruzwi rwe ku rwego mpuzamahanga. Niba byukusenge Natani ari uwa 45 mu rwego mpuzamahanga, atari uwa mbere muri Afurika, ntabwo yaza mu mikino Olympique ngo ahita abacaho kandi mu gihe kitamaze umwaka. Niko na uragiye Ambroise ntabwo niba yarabonye minima, hari abantu babonye maxima, hari abantu basanzwe bafite record y'impunde, ntabwo yaza ngo asimbuke ibyo bintu byose biri mu mikino Olympique. Abantu b'imikino individuelle akenshi ibihe byabo biba bigendana n'isaha yabo, ntabwo ari ngombwa ko uri kumwe n'abantu, ku buryo rero ntabwo umudari watungurana.
Iyi nkuru yuko u Rwanda rwazahembwa mu bijyanye na discipline nziza y'abakinnyi yarushyiraga ku mwanya wa mbere rukurikiwe na Australia ku mwanya wa kabiri ndetse na Canada ku mwanya wa gatatu. Igikorwa cyazaba basoza iyi mikino ku itariki ya 21 z'uku kwezi kikaba ari gishya cyitwa Eye of the World. Mukaya turazakurikiza amandi makuru twabategurira ntimujye kure. Mu makuru bavuga mu mahanga mu gihugu cya Maroc inzego zishinzwe umutekano muri icyo gihugu zataye muri yombi abantu bane bakekwaho gukorana bya hafi na leta ya Kisilamu nkuko tubikesha ibiro ntaramakuru AFP. Abantu kandi batawe muri yombi ngo barafite umugambi wo gutegura ibitero by'iterabwoba mu mujyi wa Casablanca mu gifatwa nk'ubumbatiye ubukungu kuko ukora ku nyanja ya Atlantique nkuko bitangazwa na Minisiteri ishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Abategetsi bo muri iki gihugu batangaje ko iperereza rimaze gukorwa kuri abo bantu batawe muri yombi harimo abagabo biyemerera ubwabo gukorana na ISIL kandi ko bateguraga ibitero mu mujyi wa Casablanca ndetse n'umurwa mukuru Rabat. Ahagana mu kwezi gushize nabwo Maroc yatangaje ko yataye muri yombi abantu 52 bakekwaho gutegura ndetse no gushyiraho ishami rya leta ya Kisilamu ndetse no kugaba ibitero mu majyaruguru y'ibihugu bya Afurika. Harandi makuru hari muri Maroc avuga ko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abanyamaroc bagera ku 1200 bambutse imipaka y'iki gihugu bajya gufatanya n'abarwanyi ba leta ya Kisilamu muri Iraq na Syria mu mezi 18 ashize. Mwaka wa 2011 abantu bagera kuri 17 baguye mu gitero cyagabwe aho banywera icyayi ahantu hari higanje ba mukerarugendo rwagati mu mujyi wa Marrakesh. Icyo gitero cyahitanye abantu benshi muri Maroc kuva mu mwaka wa 2003 ahabaye nabwo igitero cy'ubwiyahuzi cyahitanye abantu 45 harimo n'abiyahuzi 12 kandi kikaba cyarigambwe na leta ya Kisilamu. Naho mu gihugu cya Zimbabwe polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso ndetse n'amazi mu gutatanya abaturage bari mu myigaragambyo nk'uko Al Jazeera ibitangaza. Abo baturage baramagana umugambi wa leta y'iki gihugu ifite yo gushyiraho indi note nshya izajya ikoreshwa muri iki gihugu mu gihe kandi ubukungu bwo muri iki gihugu bukomeje kuzamba umunsi ku wundi amafaranga akoreshwa muri iki gihugu nayo hagata agaciro ku masoko. Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe nawe ngo aherutse gushyigikira icyo gikorwa cyo gushyiraho inote yindi zasimbura zari zisanzwe abyita ko bizafasha mu kugabanya umubare w'abanyabyaha baza muri Zimbabwe kuroba amafi kugira ngo babone amadolari. Abaturage bigaragambije baririmba indirimbo zamagana Perezida Mugabe, Minisitiri w'Imari muri icyo gihugu Patrick Chimanasa na Guverineri wa Banki Nkuru y'iki gihugu John Mangudia washyigikiye igitekerezo cyo gushyiraho iyo note. Hari andi makuru haravuga ko abanyazimbabwe bafite impungenge z'uko iyo note iramutse yemejwe byatuma nanone hasohoka inote zidafite agaciro ku isoko nk'uko byabaye mu mwaka wa 2008 aho ifaranga ryo muri iki gihugu ryataye agaciro ku kigero cya miliyari 500 kwijana bigatuma amafaranga y'abaturage y'ubwizigamire bari bafite mu mabanki ateshwa agaciro. Kugeza ubu nta muyobozi n'umwe wari bwagira icyo atangariza abaturage kuri icyo kibazo yaba ubuyobozi bwa Minisiteri y'Imari ndetse na Banki Nkuru yo muri icyo gihugu. Naho Uburusiya na Iran byatangaje ko bigiye kunoza umubano ndetse n'ubufatanye mu rwego rwa gisirikari hakubirana n'intambara yo mu gihugu cya Syria. Kuri ubu rero Uburusiya bugiye kujya bukoresha ubutaka bwa Iran mu bikorwa bya gisirikari bufashamo igihugu cya Syria. Ni inkuru ya Euronews yashyizwe mu Kinyarwanda na Niyotsenga Diedone. Ku nshuro ya mbere indege z'intambara z'Uburusiya zahagurukiye ku birindiro zifite mu mujyi wa Hamedan mu majyaruguru ashira uburengerazuba bwa Iran. Inkuru ya Euronews ivuga ko izi ndege zarekuriye ibisasu ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa leta ya Kisilamu ugizwe nabo mu mutwe wa Al-Nusra waje guhinduka umutwe w'abarwanyi ba Fatah al-Sham biri mu duce tunyuranye twa Syria na Deir al-Azza na al-Babu ko mu mujyi wa Alep ndetse na tumwe mu duce two mu murwa mukuru Damas. Andrew Teiban inzobere mu bya politiki mu karere k'uburasirazuba bwo hagati avuga ko amayeri mashya Uburusiya bwadukanye yo kurwana intambara butera ingabo mu bitugu igisirikari cya leta ya Syria bwifashishije inzira yo kunyura muri Iran. Agiye gusaba Perezida Barack Hussein Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera gusaba ko harebwa ibikubiye mu masezerano yo guhagarika intambara yo muri Syria mbere y'uko amatora ya perezida yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka abaho muri Amerika. Hagati aho mu kiganiro kuri telefone Sergei Lavrov Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yagiranye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga John Kerry bagarutse cyane ku birebana na gahunda yo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri Syria.
ni inkuru ya Ero News yashizwe mu Kinyarwanda na Niyonsenga Dieudonné, televiziyo y'u Rwanda. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukandida mu matora ya Perezida Donald Trump amaze guhindura bamwe mu bagize ikipe ishinzwe kumwamamaza ni nyuma y'uko rero wasanze badatanga umusaruro uhagije, ndetse no kubona ko bahanganye kuri uwo mwanya hamaze kumurusha ibikorwa byinshi byo kwiyamamaza. Ni inkuru ya Euro News mu ijwi rya Dieudonné Niyonsenga. Mu gihe kitarenze amezi abiri ashize ikipe ishinzwe kumwamamaza mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri ubu Donald Trump amaze gushiraho ikipe nshya asanga yamufasha gutsinda aya matora. Ibi Donald Trump abikoze nyuma yo kubona ko Hillary Clinton umudemokrate bahanganiye kuyobora iki gihugu cy'igihangaje ku isi yamaze kumurusha umubare w'abamushigikiye. Stephen Bannon wahoze akora muri banki y'ishoramari ni uzayobora itsinda ryamamaza Donald Trump, kabaringirijwe na Kellyanne Conway usanzwe ari umusesenguzi mu byavuye mu matora, akaba anashinzwe kurebera hafi ibikorwa byo kwamamaza uyu muherwe uhatanira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi mpinduka zikomeye kuri benshi zigaragara nko kumanurwa mu nzego kuri Paul Manafort uherutse kwisanga mu kibazo ashinjwa gukorana bya hafi n'uwahoze ari umuyobozi w'igihugu cya Ukraine. Izi mpinduka zikurikiye ibihe by'urujijo kuri uyu mukandida perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragara ko byagize ingaruka ku bamushigikiye. Ni inkuru ya Ero News yashizwe mu Kinyarwanda na Niyonsenga Dieudonné, televiziyo y'u Rwanda. Mbere yuko tugana ku musozo w'amakuru twabateguriye, reka tubanze turebe ku makuru y'abazenguruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho rero abantu batandukanye bavuga ururimi rw'igifaransa bakoresheje urubuga rwa Twitter uyu munsi bakoze hashtag ya Twitter FR versus Facebook FR, aho bagereranyaga imbuga nkoranyambaga ebyiri arizo Twitter ndetse na Facebook. Abenshi rero bakaba bavuze byinshi batanga ingero zitandukanye, aho wasangaga benshi bavuga neza urubuga rwa Twitter kurusha urwa Facebook. Bamwe bati urubuga rwa Facebook ni urw'abana, naho urwa Twitter ni urw'abantu bakuru batavuga ibonetse byose. Banavuga kandi ko amakuru yihuta kugera kuri Twitter kurusha ku rubuga rwa Facebook. Ku rundi ruhande ariko hagaragaye n'abashyigikiye urubuga rwa Facebook kuko rugaragaraho application cyangwa applications atandukanye afasha kumenya amakuru y'abantu. Akaba ari naho rero dusoreje amakuru twari twabateguriye, ariko mbere yuko tuva muri studio gatuma tubutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yibanzeho. Imikino ya gisirikari yaberaga mu Rwanda yasojwe kuri uyu wa gatatu, ikipe ya Ulinzi Stars yari ihagarariye igihugu cya Kenya yatwaye igikombe mu mupira w'amaguru. Mu mujyi wa Kigali abaturage baravuga ko kuri ubu ibirayi bisigaye birya umugabo bigasiba undi, bityo ngo hakaba hari abamaze gusezera kuri iki kiribwa. Umusore uzwi ku izina rya Jean Twagirimana ufite ubumuga bw'amaboko akaba yandikisha amano kuri ubu, arangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'uburezi. Hanze imipaka y'u Rwanda twavuye ko mu gihugu cya Maroc inzego zishinzwe umutekano zataye muri yombi abantu bane bakekwaho gukorana bya hafi n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Abakunzi ba televiziyo y'u Rwanda nadusoresha amakuru twabateguriye, mu izina rya bagenzi bamfashe gutegura amakuru turabashimiye ko mwayakurikiye. Komeze kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda.